ma plenary ortho je poila plenary manek ma chung football ba cricket je kuno competition o thala ke poila chini within the team o chini plan now spole goalkeeper nai spoke defense o tongnai spoke bale mangle team asu side spoke bale ya thei tak nai spoke bale wicket de hi mark mai abudi ma toy na mole planning system that is called planning ba plenary amaya chung to 11 zona ya we are legs di prasa bono tu ya zona ke jadi session nawo abuni ba pandamo tini ai topic ek ma resurgence of indigenous people through thansa ba thangha bo unity o di promothani activities by sokaro santhai ke di promotha ni thangha bo ideology o di prizoni di prasaro bo di promotha platform o msa zona NGO po jini participant to edisi election form sa participant to ta bidan so paye ba bidan so manchi jini performance ni mutabe wall jini di promothani support dalam sa bang abuno sa mase amo pando ba computer ya ba computer yang pando pa record exact figure lang sia arpo ai ni bo sabis mas ni experience wo jiang manu abon sang samchu age Maharashtra to busy talking angke tinio Jini uttor side betung nai bro, angto damsara ni. Uttor side betung nai bro ke, jini baye medical facility ong to, education facility ong to, jini baye close hari ke bukti jung mathang, jung siljar mathang. Hoi Karimgঞ্জ mathang. Jini dipurai joni pose bro jaga thang jung magunda mathang for medical treatment. Angke bukti ke jini baye distance close, aro jaga na jung mathang. An baye angto gorib sa, angto bini Mumbai Kolkata bau, foreign of thang pore jama angke ai education background siljar jaro na pai jaka. Abo bandawang siljar tungi por ha 96 jiyo 2000 jarang asam tungi toye por wo abo bayang TSA bikna ha apong TSA bo ya prepare boy life for an student jibon matang biya TUJC khna ha apong abo si asu bini kahini ba breke performance ke apong sibya college por guang NGO samutau bingim sabe pa nagara ono support kyo dimasa student support kya abi ke ta samo khasi student ono support kye silcharo eksomoyo 2009 jokhon Mizoram 1997 chini bruro no district council saime chini bruro Mizoram habo district council ma saimo ni keha karone mainke abo jaga wo betchike discrimination choleo nung rojili chini hase ro achai ro na raskhe tunai ro thang tunai ke government facility la nai ke chini mung ba ke na ma soinai abo bandang na wo tao naidi chini bro ro Mizoram ni phas kam ni phaine ro e kali tripurai jonno bro masio lalbia thangi ma trek ma pui masio aro riang suyo ya bro suyo mami phet mala jo to grimle dine phet ma grimo ni ba pandawo thang tole na government ni facility level ke na pandawo bai to ta do phano haya phono aba jaga bro suppress nge ma tongo inke bro saje man buba gra samre ke kriye sabsule tongnai nije hasako thangdo pandawo na salale khorang toisadi thoike thoya thangke thanga ako sasani mai theno chung dabi make nai himo dekhe ye Mizoram ti bro donar ko khorang toisalai ja kintu bad luck khorang toisai pono bro le ko ba dormo bu thanga aro kono hindu kroi joto se christian slide bu to open bro ba ye sorkha bu bro ni dofa bu bro ni dormo bu bro ni ari tui ku mai kaudi ge ba kaudi sing group pa makai ja dabi ka no success ya second time of year 2009 bung tramo jarjukima 18 years old boys kamno ke ha miscreen criminal spobaha sia bung thang kau thai kuya bung kau ha kau ya bo jaga bo do samaya riang ro 2009 no inke bo jaga bo riang ro do samaye second time 2009 no ke ji gro no has kam ni no soye rukle pia afong third year pore to my god tini angko ekjon bo level o sobai to ke ang part of a community ani do phani ro khani ba pandale ang problem solve khemai apano ani kaute samai no odikar to go hiya ani tinio ti pramothano 99% ani abafu ni songbothon afo bruce tore nang vice presidential jaro afo ani yudam joto chung bala ke organize khiye all Assam tribal songho all Assam dimasa student union all Assam khasi student union bro joto naga student union no nang khuye chung whole Assam bo silchar district koloriye whole the deputy commissioner ti chung deputation riye apu congress ni amol abarke chung kha ar phono memorandum jamari po je khepono kintu violence stop tha
Arpo je 1997 jiyo ji bro sling klaya tu mo Tripura raijowo abo kitu sol khemaya abo ni ba pandawa mia ni je clip video clip tu muha Maharashtra ni intervention Maharashtra ni performance Maharashtra ni dopan saka hamya mo abo ni ba pandawa tini ang doli yang 2005 ke as a student sabe joto na to ye arpo abo problem I could not solve tini Maharashtra production ni netritwe bini leadership by Tripura raijowo eto 25 bosor 30 bosor sling klaya tu mo they got the chance to breathe in. They got the chance to survive. The Bru people in Tripura from Mizoram ni Phainero, they got the identity with respect because of Maharashtra. Abo ni baye aini salam, aini krumong. Maharashtra ni sakau tunai. Ang abo I am Christian. Ang tuika ang to hako they will bury me obviously. Ang hako thampu so yes Maharashtra. Aini Bruno abo prog na ha. Abo lai ki tunai. Abo pandawa Maharashtra no second time hambai. Abo ni ba pandawo Tripura Motha has taught me many things. 2010 jokon Tripura paipo Assam ni Bangla bai Tripura Bangla solaya. Kaita de saita de sama wasu Bangla mayam cia. Ang oboi nogor jinu das ni oparato. Nika bai minoti de bon masai Malaysia ka brom sarang tuition fu. Abo ke chole je mai chalai poro oi monai tharuk tui di morang cia nai sama tong kamlang chai tamo tharuk. Ang ke to phai ko se hiyo. Abo ke sale ko to মানে ang sane mo ke bo jokon jung community jung pal ke tong ya ke jinim kha bo ala dang ye thong mkoi bai jokon chal thang ke kha phong bai chal nai jung jokon pal ke tong nai mkoi bai nu lai nai kha phong bo palong nai do phong bai ya chal lai nai chuba chu phai nai yo mong phai nai abo se freedom mai nai abo ni ba ye tinio abo jini christian ni bible ni gan ro song ro tong ang khna na yo asil abo ke ha gan to pau tong kha ang jila maya marza mo ang jila maya kitu tau khate ang ji maya abo lo pandawo jini mind open one nawo broad mind one nang nai let us be flexible chung consider ma kenai tre kya ke chung ma let us not only look the black part of a person chung bini character hamya manota se tatu kedi suppose that for example by monihar masane just for example by tazoli dito just example udaharan monihar bahai sible don't never look there what Monihar has contributed in the Triprasa. Monihar Deborma Triprasa itamo khaika bini good points no se chung kaun ma khenai. Abong ke chini dol rak nai. Abong yo pandawo. Jinio ang open up ang Triprasa phaika bo platform mai ka very prestigious platform. Ang bono sonman de tini ang Tripura Motha join kheman karono. Bang mai Tripura taku je buk ang jibono malai ko malaika kau salai ka tinin chile ha maya chalai ka. Tripura Motha has given many things. Tripura Motha Maharashtra has taught us how to love, irrespective of all community, irrespective of all religion, every section of community, whether black or white or Msikhana Sitra, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tripura Motha. Abo yo pandawo, tini bo Tripura Motha bo emol jaga, angno hamyak mu, berke hamyak na abo jinis tawno phungha. Tini tre keha kau ang masanai. Ang to asamot maximum time ang tungya to haba. Asi sondanga khnale khnaka we have never experienced. Angle asi sondanga la cheko ang 84 wa chayo. Inke tawo jang kaya phaye Tripura Motha che o asi sondanga hain kha to tokna. Abon bayek maong bikerang kol sarno bikerang kol angse Bijoy Kumar rang kol likna. Bah Bijoy rang kol Kumar le Blombruk ni top spo. Blombruk ni top Bijoy Kumar rang kol is very dangerous. He's a militants underground. Naro zara students sikito nang bro ropo kidnap ketna o now hostel mane school ta practically now no wata phaidi ai babu so ama samusao who does not love their kids now host shooting po hostel tongdi bikerang ko soni dol khna ke bro no sasule khakmanale bloat na o are really ake sao kintu in practical abuk mane ang sanai mi pho jinis no never believe. What is false without proof, we should never consider that is truth. Abor pandawo tinio, I am proudly, with due respect, but I am sharing the dice with my sir Bikerang Hall, where he has not kidnapped me. Bono kidnap kiable, abon baye beni ko be po himojinistano, sungkha reya. Boy plus ang jini pati bono sanayo, je tin imsiyo. Ponala haisi, doknale haisi, himaba haisi no, jipono takathuri. Kehani pisonyo backbiting abo jibono jungkhe nai ya ang baya ang phainai abo Maharashtra wo
out of political experience ya. My political experience this is the first time and this is 26 months old. Abar pandawa, I have no idea much about politics, but in politics there are sweet as well as bitter part also. Politics so khabo tungo, tui part botungo, both we have to taste. Abar pandawa, ti pramotha, jokon NGO start noi tu huo, corona ni somoyo. Sakit chung door to door sini ata osiram song sukobasi babu song mongol jomatia song bama chung poncho sadong jomatia song brole phaisi phaite ya poila abar ke chung movement khailaka din salsa au ang silja pore ang asam to buke nungro ni phai ka ang le tripura raja hani masau raja hani ke joto siu that means tripura jo ke siap phatane bro bai raja ni ha yes nia om den ji ha tripura ni identity ke mais nia Raja ni ha, amai chung joto raja ni sa, raja ni bongso, boro ni brok no chung, abo no chini porichoy. Abo pandawa, chung abar ke samung tanglai ye. Chini ataro siram song, chini Ranjit Sani, bobini khas bok to brok. TYPC ni movement no, ang fo bungbai palse apo join kha. Raja hani brok doli riang, kintu I have never seen who is raja. Ang jibono nungya ko. The one day 15 of February 2022 2020 ni 15 तारिख February महाराष्ट्र नि राजबारी प्रथम बार जीवन नुगो फाइक्लाई लेखा गाड़ी आतो कुमार रिजर्व लखा आरो जुं सब जमातिया तो रियां तो केबो जुं सिंलाया मासे गारो गाड़ी न चिनि इंट्रोडक्शन नुखा आबनो थानसा फाइले राजबारी नुखा आबो जे प्रथम बार जाना नुगो आबो आं स्पोर्ट्स मालाइका रंजित देबमा सारबाय मालाइका चिनि हिएम अनंत बाबुय मालाइका बिशु देबमाय मालाइका ब्रुनिम सिगस बय मालाइका Mira yang bay. Dini ahano mira mi. Je jaga pa tungto angko puina masanay. Amo pandawa no di pramata ti WT wa fero pai dinu no bokabo bo station tungye. Abo ni Malaye Tripura joni joto ni. Maharashtra na thore ma bro ti pramata ni warrior hisabe prothom NGO sara Tripura ni bro no invite kya. Abo chung only maybe we were 53 around. Ngapo chinim sio Maharashtra no question khaileka prefu kai jangnai. Nai Ranjit Sano sunia da sung leka kacang berbeda do. Engke masa broke high pressure ye feeding kapo. Then I asked Maharaj, now tahu banu CAB ni andolon khai tungo. CAB ni andolon pai kini ni nahi mungtamo. Ang bono sungka. Then Maharaj anok masa besides CAB doli CAB is also a part of CAB ke ha andolon ma. Now ni tiprasano ro tipraijo now ni ha ro now ni trewaisa sonman babio. Now ni style di bawah now ni identity bawah now ni survey bawah nasi, ini bos CAB buka semua. Ini next step bono tongnai, now no sonman dan mani, now ni odika lo semua no, terus peroi no ya pai kuinan bawah nasi, abo saya ni fusion andolon Maharashtra. Abo ye no, angka kaya ini only question no Maharashtra puan sario. Perik mangka, ang onimes deberma tahu sini bro no elopino jibanun ya ko kibok na ko. Por Raspberry file jaka beano so aboti ni XML onimes deba ang sa chubai lani ke mose botam ke corona create bo chubai la yang no klung khare ke tau khlaya ko khlaya to ka bo ka klung ka pa ML ung thang ke ton leader ka hai ki sible ko yak sa chubai lani mo malaya doa ko ye dosar ye hang bai buna hu chuma thang layo kintu abor ke salary buno din sa ni constituency ko chin jaga bo bunot nai bok taro rekha chung silai kha Inka baru you know, jokon cini 5 tarik Februari 2021 oke Maharashtra ni malang cini baso cini di pramota poila pati ungya sayo. Ada ya, namu itu deto 5 tarik Februari 2021 malang cini bas no klawo Maharashtra ke satung tolawa sakwa kotor ke tola cuk tingnya deh. Apo no poila cini di pramota NGO pati ung tangka. Apo pandawa abo NGO ni cini movement by. Parti jokon kuo tau sa sini poriborton umang nukha. Inke jokon partiungkuke sini bro aste tau sa serang paika. O NGO to NGO cakri bumaya bokri bumaya. Apa itam khaine ba? Parliament tham bokau samaya ke. Oh Delhi tham bokau samaya ke. Jokon parti buke tru phaile sapaika. Inke abur ke junu ye jokon parti umpai porewo edisini nirbachonera sampa buke kemangka Maharashtra. If you permit me little, I want to say. Jokon aini experience mas hanai. Nirbachon jokon aini buke, aru Omorpuro sponori lainai. Hogra ro propose ke doli riang nori de. Broinu bu chance rene nao.
Cini ronjit sa doli no ridi. Cini LOP bungsa doli no ridi. Ano sa doli don't poke your nose here and there. LOP ano sa po. Cini brom no ni manik ma. Bini jaga hai po hai babata sadi ini ni jaga nung brotong aro dia nung samung tang de yana sa. Abo ni khoye mungsa karono Maharaj ba kichu ta tax khaileka ani bet lak ai ticket cancel ung thangka. Cancel thangka cini dol ro te waisa phaithani Maharaj to khoma sai ni phailai pika Rajbario phaika. Phailaye abo ke mangtangka sungbai patal koinan dol elai soneng thangka. Ong tha nem phuke Maharaj ano sa Doli go, now you go and speak to Patal in so. Hi, ang to Patal ni timya. Why should I speak to Patal? Ang Maharaj so sa Maharaj ya sambre ye kam silik phu chungi tong ho duitala sakawa. Nka saka Maharaj. Nu tripraijo achai phaimole. Nu bibu kumari ba kirit biktom chin Maharaj ni bho wo. Ang tripraijo na hai rajang na hinu achai miako. God has sent you with a purpose. Iso nu no tripraijo tiprasan imsio. Keha raja hinu no hoimo. There must be a reason and there must be a purpose. Abar bandawa nu dinio toino pohor khemayo horno ponu toi khemayo nu patal koina je jaga chandini ri ano hoika aro jaga chuse klom toi khoye brebe klabe chu hotia sa chung fil khema jaga mangbai patal koina doro than naunai ai ne apasu sanma ki odika kroi abo bandawa abar ke salaye chungaro jaga wo kuna muha karono isor ja kore mongol jono kore isor je khemo kahani ba jengki ba patal koina ni krai thangka ulo ike ano ri afrika Abar ke juhi laye ronjit sarbu ano continuously guide kheka. Bo last dino je dino put unge counting fu ano sa doli ni certificate ro nu to pai nai ni certificate ro ni kam sen sin da to di do unge ke boy plug sa ni certificate no laye chi khor nai se. Bono guide kem phai ni sabe ano ni ronjit sarbu guide kheka. Apun ba ye I need heartfelt gratitude to Ronjit Sano Hambai Mario, Sin LOP Sahib no Hambai Mario, Maharaj no platform rimon ba ye. Maharaj has groomed me up. Maharaj ano to isaka. Politics only. What is the taste of politics? Both kamai kukoi inser politics ni taste no. Ano Maharaj prungka ano taste kerika. Abo bayai ni te wes salam. Inke politics o ang sawo. Somoy yo. By sindu koina be ang bremang no pasang ke khusi ananda boto experience both politics o hijong tumani. Hormo je jongmori chakhe raja cha. Ang je jong tini ang rangja kola imau thue sopnong khamai ke ang kuti podung nai. Ang maya jongmori chakhe raja cha hiao jongmori no jibono chaya. Onek somoy chaya ek dormo kaijo 100 bata hiao. Abo ba pai sindu pasung maya ang kuno mote pasang jakha. Er pore na utwai suwe nai de. Jung 18 jona phaika noni bisas samobai ti pramotha 18 jona edisio phaine kebu bai sumaya. Apule jung blindly teo jara tir thungnai ro bo number no sure tir nangnai chung ni chungmai chungmaya aphono keha bisas bai tir chung kaulayo ne tir tayo habodoi no apu sumoy onek bro jini kormachari phongtho bisese kormachari khikro nu ke bus amkro hoyo umkro nu ke khikro hoyo abke kormachari bongo baksa sin bro bongkha কিন্তু যখন chung silent mood sabu ke bango যখন chung ti pramotha 18 jona phaipe pore ke chi bro toi sho ye phaye Maharaj ni performance ti pramotha ni performance nu you know chi bro toi ki toi phai ha bonim siyo abar ke bonim siyo যখন chung administration of phaike বিশেষ ke claro 17 of them men and are only single women now why should I do I be so now why should I do Claro, sotro jona ang sang tu broi. Aro ano IBA bilum nai kaija ya sabotong Rajesh Babu, Sohel, Debojit, borosa ano IBA hilum ye ador ketu. Te barbagi joto kaija mane ang sanai moke posi social media podero sawo hine aria. So politics o phaike. Club ai bripo palma kanai. Club ai broi eksomme hok chupong nai. Tini ang phonamma ang dai phainai mopo dai phaimya phongnai. Tinim saino sanai ang nile tinta so phainai ang so phaimya phongnai. Kintu lot of cooperation understanding be inside him sibo ma tongnai. Jinim sibo ma tongnai. Kintu je 17 jona men are only women involved. I always receive love and respect cooperation jini team nim sia colleague nim sia ba support ma ha. Ang waya ai ni colleague rono bo hambai jinim sia onek some bro ba. Why sulai to tungono apo bisud apo chung khawo to area why sulai mono it is past let us look for the future you can turn your back only one foot I can turn but if you look forward future no get miles and miles until your eyes go to the end of the side
asu zora ni future tong cini bobishat tong amo pandawo cini imsio ke ha platform ke ha party no tuinang thanai ke chung bet thake jrom simo nang nai patience nang nai respect nang nai discipline nang nai ake Maharaj sawo party structure be khone nang nai ang to party experience ya cini LOP so BK sar so onek experience bo atoi nang khrumu ya payo Raja Maharaj Satpo Songbuti bu andolon phaimani tini Maharaj 45 years sungka brauna khlumo ya payo brauni tulona kheke chungle just buchloi siko chunglai pa sa ya ko amo pandawo atoi sona hambai mario chini chairperson sono political structure ke prekhonai ka just chumoi ke it should be a pyramid system head was abotonai party ni chairman below sabotonai committee party president then secretary or vice president aborke that should be in a pyramid system Treki ha sumo kekma, aborke no systematic fight nanai, party ne rule and regulation, party ne constitution ne mutabego, sini party choli ha singke, sini party ding clock ke thangwana asa kyo. Aboni pandawo treki ha sumo ke bose, chung hogra pod rike khaksa buak ka umpono, ta koni koi khaksa buak ka umpono, ang ye mung khablena, narang no yo sesu yang ano leaders naka, buak ka hipono ano manson mari ne nanai. Ang ya, ini pot no SLOP used to say, abo pot no, chung man sama rile nang nai, chung kau kena le nang nai, abo kasi pati le rang nai. Zemo tau TW fung to kau ni kau ba, kaksa kunjuk kekak no chung riri pono, hai abo pona bu masih ble abo siza takar jolan si, abo no man sama ri abo ya, bini se no se chung respect mar nai, abo kasi chung future sini ham nai, abo kau je tam si moni, abo pandang YTN fung to, TW fung to, TISA phone to, ti pramothan phone to, chini party structure, pyramid system phone to, plus bypass ta khelai di, chung chen no sonman riye, chung systematic babe from grassroots level onwards, ward wise, jemon ta Maharaj sub-zonal level se, party committee khana inke, sub-zonal level unke, je what is according to my view, go to sub-zonal wise, no problem, VC wise or ward wise, primary committee jodi se go thon wa singke. Grassroots wo yar uro kasem pharo kasem dei bang kasem blai bang nai thai nai abo pandawo sini ward wise ri sini primary committee ke hai ke tre chawa no yang ke ma hiyo abo pandawo jang ba chai tonga time to 10 minute sengke bata hala tana chung Maharaj tongko sini LOP tongko tre BK sar song tongko party ni constitution layout unai rule and regulation joto khnaye sini mia samo Tini paunai ma mka pujunggang ke caya angska musaka. 16 tarik Januari bubokong masaka mia samo tin paunai ma mka pe prumang ke caya. Tini Maharaj ja sawo. Sini hogra je sawo. Abono chung kha chuye in practical lo philo chung abo samutang ma ke bet ke chanai. Inge tre ki hang ka bomula rum chuo. Suppose rom de for example sini takarjola just example takarjola ni EM ba MDC ba MLA phong to tre kuha constitution thang interfere ta keto. By humble request tonight, I am against groupism. Now groupism jipon khatung ya. I am against politics. Bine politics. Politics nimsio politics tungkela angle abole chaya sujako. Abole pandawo. Ti pramothai sthansa chini ideology equality respect for all aboma tongnai. I need no khongwo. I need constitution. I need next day jodi se chance mai ba chakeba. Ang de pasonai fail dungna abo bain slip dana. Abon maya anono sujugriya to aine constitution brike sajai nai abo pandawo tre kuha constitution thai interfere khema ni tonglai hasingke chawa no yang ke mahiyo inke ti chini Maharaj Producer bini ke ha good quality ma he is a man for all bung joton ba equal joto he embrace to everyone bini dok abo joton no phai kaham abo pandawo tre ke ha Maharaj no ba request kemchu we should never allow anyone meet you single. Now tamo hi angke chungo ang saisung thai Maharaj de pusur malai kha o bai ati bo ai doli batam thang salai kha sido sababe abo sondeo phaimayo sini o de bai sopna hai doli tam salai kha buba rai bro saisung salai kha ble pusur chung khnali khorang toya ke samo kau hungke abo kau manam se haya de khorang lao go samo ke tu push salai mo ke kau si hiu chung ke riang ke abo jibon abo kau kaham umaya abo mai Maharaj I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman say anywhere when you come after 1 month or 2 months or 3 please call all of us
and meet openly. Kulam sadi will be very much satisfied. Otherwise, what will happen? Suspicion will come. Suspicion painai. Aruba pona badoli batang rang de la tong kabu bang tiya. Te masa no so koni ko ba deposit po sondeo kenai. Haya de? Yes or no? Yes. Abong wong pando. Jori tu bu bagra manek maha bagra. We are all his kids. We are all his organs of his body. And get to equal love nangnai. Yes. We need equal love, equal treatment, equal opportunity, equal respect. This is what we expect from you, Maharaj. And we should never regret of what we have done. From grassroots is the president, sub-zonal is chairman, VC is chairman, think you are Maharaj Product Kishore. Think you are EM Doliriam. Think you are LOP, Onimes Debrama. Think you are Pikerang Hall, the promoter and president, and think in that way and work. Abo ke tuye samong tani, ang no bubagra, ang no EM, ang no president ni tuye nini daito, nini pot no tuye, respect yourself, nini pot no respect dia daito palon ke angke, ti pramota solid, ti pramota na all ti prasaro, tera lokho ti prasa all will be ti pramota. Abo pandawo, bona yang kabo mungtong nai tak kuram. Tre ke angke, Maharaj sanai, kobro, my dear brothers and sisters, let us. Sini mainwa kobro bono toye hot discussion takedi. Jesu kok borok romaskri ya mahaskri be pungto. Riau ni kau recognition pungto. Nini purti bioni ni tong thai stir growing ke. That is nothing, my dear brothers and sisters. Apun yo pandawo nini tong thai thiring ke. Automatic nin kau phainai. Ang puila ini kau sanmang tamo mangnai. Ang hasaka sa inang mani blana. Yes or no? Ang kau sanai inke. First I should be born on this earth. Amuni bohok tu yang acai ni nangnai. Pore ai ni jokon supai ni ang manai, hingnai, kau sanis nungnai. That means ai ni first tamo tongnai, hasaka ang ma sai granai. Abuni wa pandawo, nini kau sanman boye, nini culture protection khenman boye, nini religion protection khenma pandawo. Ti Pramotha is always welcoming. Ti Pramotha is a platform. Ti Pramotha Maharaj will protect every community's language. Maharaj will protect every community's culture. Maharaj is equal for everyone. Aboni wa pandawo, poi lawa chini ma, chini stai, chini tong thai no chung thir khe malana. Yes or no? Yes. Abon pandawo, boso nang letre sanai ang legbang ko kumai jaya, pati ni ko ro samchu ya. Asu saru ya kau, ang baye ang je samonim siyo. Kromo dera ma to hang kita puro khoma kedi. Ai bidoli samo chaha hingke bale. Thang ya bo kau no, nani filo apply kedi. Abo ke je chung chalai lai. Boso sanai ko bomong laru ye, ai ko ro no pai ri ha. Ti prasa yung loto, ti pramotha yung loto, greater ti pralen, krai no minus to, khak ja jotono.